Mirurungano utongori-ini wa President Ruto yakereirie tariki 25 wetandatu mwaka wa 2024 kuria rika ria Gen Z riaugire ciigana ni ciigana makiumira barabara makienda thirikari iteanĩrie riendekithia ria watho wa kigina makiuga ni ria kuhinyiriria a Kenya aria mahinyiriirio ni uturo wa iguru wa muturire ciraniro itakinyaga kuma kuri thirikari. Bururi wari muhoreru ugicenjia no kihumbikwo ni itu ria ndogo ya miaki barabara, ndogo ya guita maithori na makirima a Kenya makiyumiria matura na matauni-ini makienda makaya mao mathikiririo. Mirurungano yambiriirie tari itherũ igicenjia o nginyagia makirima Gen Z magithio nginyagia bunge. No kuringana na ateteri ihoto cia umundu, handu ha thirikari guthikiriria makaya mao, macokio mayo mari kuratha rurungani, kumanyita migwate na kumahe mikana miruru niguo matumie ndeto iria yacungiriirie mirurungano ino yakiririe ona makiria. Thengia wa thirikari guteanĩria riendekithia ria watho ucio thutha wa mirurungano ya mwaka wa 2024 kiria giacokereirie ni andu kwambia kwaga angi mĩĩrĩ yao gukorwo etetwo mari akuo njuragano moko-ini ma maabitha borithi. We're not afraid of being arrested. We're not even afraid of dying for our country. We are ready for that. But the state should stop using state machinery to silence dissent. There's videos spreading around of how people are being kidnapped. Why are we so comfortable with this? I am so shaken with what's going on. Abductions are unconstitutional, right? The police are supposed to comply with human rights and so forth. And we don't even have enough hospitals, we don't have enough libraries, we don't have enough schools. He's wasting our money. Gikuo kia Albert Ojwang, ceceni ya borithi ya Central tariki 8 wetandatu mwaka uyu gikirurumura marakara maria a Kenya mari namo mwaka muhituku mweri oto ucio wetandatu, na mirurungano ikihurwo gienge guothe bururi-ini, muiki ukienda thirikari itigane no nyitani wa migwate, kuragana na kwenderia a Kenya guoya niguo matumie matige gutetia thirikari makiria nenda-ini cio kinyaniria. Makienda kihoto kia Ojwang tariki 17 wetandatu king'ang'a-ini muthenya barigici muthigari ungi mirurungano-ini mucii munene wa Nairobi mwena wa Moi Avenue akioyo mbica akiratha Boniface Mwangi Kariuki wokuru wa miaka 22. Undu uyu ugituma moruru maria a Kenya mari na mukuri thirikari macenjie na gutuika kigiriko kiihwirwo ni urume wa kwenda ihoto cia umundu itio. Tariki 25 mweri ucio wetandatu makiumira kanini na kanene, na ona gutuika kwi makwirire mirurungano-ini iyo kumana na uria thirikari ya President William Ruto ikoretwo ikimurikwo ni thi cia nanja hamwe na honge cia gutetera ihoto cia umundu na mururungano mururu uria wacokereirie muthi wa Sabasaba. Thirikari ni yonekete gucenjia murugamo wayo ikienda kuhoreria ngoro cia a Kenya na makiria family cia aria makwireirwo thutha wayo guthondeka kamiti ya taramu akwambika mitaratara ya kuriha aria makwireire mirurungano-ini. Kamiti ino igitongorio ni Professor Makao Mutua. We will talk less so that our actions can speak louder. Our goal is to break the cycle of violence in this country. And let it be known that I have in no way betrayed your trust. Let it be clear that access to criminal justice remains critical to me. In our quest to promote and protect the rule of law as an essential element in the enjoyment of the fundamental human rights and freedoms. Faith Odhiambo will not let you down. Mubango ucio ni uhanite ko kuringa ihiga thutha wa igoti nene kurugamia mihango ya kamiti iyo, undu uria tumurite ciuria cia kana kurihwo gwa family icio nikuo kurabatarania kana thirikari yagirirwo itie ihoto cia andu acio kuma kiambiriria ya kusema atalipa wale watu walikufa na wale waliumia
watakuwa compensated ni jambo la maana, lakini pande yetu sisi tumepoteza watoto na wale watu wameumia. Hatuwezi kuona kama ni kitu, kwa sababu hata kama atatupatia pesa au alipe pesa, pesa haitakuwa mtoto. President wetu akuwe mtu wa amani, sio mtu mkoropi. Tunataka useme na utende, usiseme maneno itatendeka, kwa sababu ukifanya maneno itatendeka, kila mtu wote anaona wewe uwezi kufanya vizuri kwa nchi yetu. Iwe atafanya, lakini sio kusema na mdomo vile amezoea kutuambia nitafanya hii na afanyi. Kwa hivyo tutangoja tuone kitendo kama atafanya. Kuringana na komishoni ya gutetera ihoto cia muingi, makiria ma andu 100 ni makuite hindi ya mirurungano na andu 32 ao makuire hindi ya mururungano wa muthi wa Sabasaba mwaka uyu. Kiuria kinene ni hihi mirurungano ino ni guthira matuko mokite, na ingihanika ri thirikari ikang'ethanira nayo atia? Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jenga wa Wambui.